معروف معروفا وبالكرم والإحسان موصوفا أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله لا إله غيره ولا رب سواه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الإله جل في علاه الذي يتعوذ المؤمن من الخوف إلا منه والركون إلا إليه والتوكل إلا عليه والرجاء إلا منه والاستعانة إلا به. واعلموا أن الإيمان والأمل توأمان، ذلك أن المؤمن لا يقع في اليأس، لأن اليأس كفر، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس هو انقطاع جذوة الأمل في الصدر وانقطاع خيط الرجاء في القلب، وهو العقبة الكعود والمعوق القاهر. يتي الله سبحانه وتعالى قالوا الله متوي هما يتني هما هانا يتالي. يتي الله سبحانه وتعالى tawɗo o seerali ko moƴƴere o andira ko dokkal e moƴƴagol woni ko sifora. seedo ala reweteɗo siwana kanko Allah, kala ko rewɗa siwana kanko ko mere wonɗa e rewde. ala reweteɗo siwana kanko, ala jeyɗo siwana kanko. no seedo oɗo mo suɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaɗo makko ɓurɗo moƴƴude e jiyaɓe makko ɓen, ko nulaɗo makko ɓurɗo moƴƴude ɓe o nuli ɓen. neɗɗo wonta julɗo ha o irrito o seedo o jaɓa wonde Muhammadu e Allah kafa ko jiyaɗo makko. si tawi kanko Muhammadu gasta kafude e Allah, haɗa ɗum ko wima goɗɗo goo mo hewtamo gasta kafude e Allah. en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo juule e nelaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ha dalngal daro. jiyaɓe Allah, wasiya mo yomodirte ñande fof ñande, bimbi e kikiɗe jamma e ñalorma, ko hulgol Allah subhanahu wa ta'ala oɗo tedduɗo towɗo. so wi hulgol Allah subhanahu wa ta'ala wona udditugol hunduko ma ko wi'a miɗo hula Allah woni hulgol Allah ngol. hulgol ma Allah ngol ko jaɓugol ma waɗa ko o wima kon, anda moƴƴere ma ala si wona ɗon. hulgol ma Allah ngol ko jaɓugol ma acca ko haɗuma kon, anda lorra ma kan fof ko ɗum woni. sa waɗi ko wima ya waɗu kon, ɓay ala ko wawɗa, nakulol Allah. sa acci ko haɗuma kon, ɓay ala ko wawɗa, wona kulol Allah. ko ya jaɓu yamiroje makko ɗen hara heɗa welti, acca haɗoje makko ɗen kadi hara heɗa welti. oɗo Allah subhanahu wa ta'ala mo tawi kala neɗɗo gomɗinɗo tawa wona nodditiɗo e gomɗinɓe ɓen, bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma, o toroto Allah yo dandumo hulde ko wona Allah. o moolora e Allah e hulgol goɗɗo ngo ko wona Allah. sabu ñande fof tawi hiɗa mari ko hulete ko wona Allah, jaɓu hiɗa mari ko rewete ko wona Allah. sabu kulol ko dewal,
sa huli ko wona Allah harna kullol tagudi yanko wongol ɗum woni hara rewi ko wona Allah oɗo subhanahu wa ta'ala mo tawi neɗɗo gomɗinɗo fof toroto Allah dandinoramo ɗaɓɓugol ka doñoyo ka sembinora ka hoolora ka ɗaɓɓira ballal ko wona ka makko kanko subhanahu wa ta'ala julɗo so tawi ko julɗo hara wona wiiɗo ko julɗo sabu wi'ugol komi julɗo e wongol julɗo ko gotum na gotum ɗuuɗi hande e salligotoɓe juula ɓen tawa ko wiiɓe hoore mum ko julɓe kono haqiqa on si ɗaɓɓitama taway na ɗum woni nder ton neɗɗo julɗo on julɗo yaagal makko ngal goongi wo tuma tawi tama o makko on doñorde makko nden faabinorɗe makko nden ka o ɗaɓɓata ballal ɗon ka o hoolori ɗon ko subhanahu wa ta'ala wona goɗɗum wona goɗɗo wona jinna wona malaika wona waliyaɓe wona kabru anden haray ko wiyete gomɗinal kon ko tawata goto meɗen kala no haani etade ha ɗum tabita ka ɓernde makko o anda kadi wondema ɗum ko aray ɗum yaha wono tawiri noon neɗɗo woni no ñande goo hari o gomɗini no wawi wonde kadi ñande goo hara o gomɗina so wattanalila iman wona ƴiyal e ƴiye ɓandu maɗa ndu no wawi wonde toon si a toppitike fi yo wonu si a toppitaki yaha e acce ma ɗon idan ko wiyete gomɗinal kon e jortagol bimana tañƴinare angal taƴagol ɗiɗo ɗiɗi ko funeji ɗi sertata neɗɗo wonta gomɗinɗo tawa himo taƴi o wonta taƴiɗo tawa himo gomɗini kanji ɗiɗi ɗi wawata sertude wono tawiri noon hoore ɓandu gasta sertugol haray Allah subhanahu wa ta'ala e yurmede makko nden e hikma makko on o waɗi neɗɗo julɗo on mara hay nokku ka jorto ka tañƴino ka hoolore si wona e makko kanko waɗi oɗo annabajo annabi yaquba alayhi salam subhanahu wa ta'ala no sifano en fi makko ɓaawonde ɓiɗɗo makko on majjirimo neeɓi yusuf alayhi salam annabi yaquba alayhi salam wi ɓiɓɓe muɗum ɓen yoɓe yaltu han joni ɗum e wonde yusufu majji woni duuɓi capanɗe o wiya bani yadhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wala tayasu min rawhillah ko anoyo ɓiɓɓe e yalte han joni yahon ɗaɓɓitanolla yusuf wata on taƴo newende Allah nden wata on taƴo yurmede Allah nden wata on taƴo moƴƴere Allah nden innahu la yayasu min rawhillahi illa alqawmul kafirun sabu taƴatako moƴƴere Allah nden si wona yimɓe heferaɓe ɓen amma yimɓe gomɗinɓe ɓen ɓe taƴatako idan ko wiyete taƴare ko roccugol ko wiyete kon ƴulɓere tama ka nder ɓernde bani adama on garawol tañƴinare wongol ton ngolngol taƴa neɗɗo wona hande kadi ko e niwre o woni kala ko o nangi himo jaɓi ɗum ɗon gasata kala mo o fotti ko moƴƴi hara o yewtali si o yewtima ko jokkunoɗa kon a accey si ko nawnare o tawduma o hollete cellal ala ɓawo muɗum si ko basal o yiruma o innete a allata ha maya
siko lo'ere o tawduma ayna sigama heɓata dole haalatna lanna idan kanko konngol makko ngol ko poson ɓuri tooke mboddi sabu kala neɗɗo mo yewtidi o naada ko wiyete kon taƴaare ka ɓernde makko sabu kanko o yiyata neɗɗo sikko ɗe gite makko yaasi ɗo wumi haray sitta ɗum kono si ɓernde makko nden nder ga wumi ko wiyete dañƴinaare ko yalti nder ton haysi a yonnoranimo naange o wiyeno niɓɓiti so tawi ɓernde bani adama niɓɓiti hayso ko naange yonnoranɗamo innete o renta idan ko wiyete taƴaare kon si ɗum darike yeeso neɗɗo haray ko woni fello ngo ƴawata ko ngon hewti yeeso makko gerdeteɗo foolowo o woni yeeso makko hande kadi oɗo hunde o ala wakkilade ibadallah يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهلاك في اثنين اليأس والعجب العجب هو الإعجاب بالنفس والغرور بما قدمه قال الإمام الغزالي إنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتسمر واليائس لا يسعى ولا يطلب لأن ما يطلبه مستحيل في نظره والمعجب يعتقد أنه قد سعى وأنه قد ظفر بمراده فلا يسعى فالموجود لا يطلب والمحال لا يطلب جاء الله رأي أول صحابة جنلال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وي هل كار بني آدم فو كمو بندري كو بيجي دي بيت تاجagol e haawitagol ɗiɗi se a moɓidiri ɗi haɗa a moɓi yokete halkare kon fof yani asbabul halak ko woni sabu halkare bani adama kon ko ɗiɗo ɗiɗi woni taƴagol e haawitagol oɗo ceernojo wiyeteɗo imamul Ghazali himo fira ɗi konngudi ɗiɗi o wi ko fi honɗum Abdoullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu moɓidiri ɗiɗo konngudi ɗiɗi o wi halkare nden fof ko ɗo woni o wi tawa darten ko wiyete kon haawitare haawitare maana muɗum on koyo neɗɗo on haawo golle mum moƴƴe ɗe yi'ugol hoore mum moodi miɗo wakkilinani mi waɗi hunde kaari mi waɗi ɗum ɗa mi waɗi ɗum ɗa nde moƴƴerɗa ko mi waɗi nde ɗum ɗa ko mi waɗi o jooɗo o kartila moƴƴi makko ɗi o waɗi ɗin o moɓodira ɗi ka hakkil makko o yiya moodi kaari e kaari e kaari waɗali feccere ɗum ɗo moodi alhamdulillah mi yetti Allah hande kadi o hodi tora o ɗayni tora o janfi tora konko o golli ko moƴƴi ko feƴƴi miskino on anda neɗɗo no waɗa hunde ha gasa tawa nano wardete non o waɗi o anda himo waɗa hunde ha nde gasa tawa fewndo nde o watta nde nano wa'ete non o wayi ida wawi darade juulugol totta julde nden haram farilla mankali sunna mankali hunde mankali ka golle keneje kono an no waɗa noon fe wonɗo juulo na no waata a wawi darade ɗo juula darɗe nayi timmuɗe tis hara wona ruku o manki wona sujudu wona hay hunde kono gila nde dariɗa ha yaltuɗa ka julde na nder ga wonɗa sa hodditori siga nden julde nafata hay fus sabu Allah mara haadi siga nden julde idan o wi hoditare ko ɗum ɗo wiyete haawagol hoore muɗum haawagol golle mum moƴƴe nden sikkugol gayni tawana no woni neɗɗo si tawi hewti oɗo alhaali haray o perdi fi honɗum sabu haray himo felliti ko o ɗaɓɓata kon o heɓi heɓuɗo ko ɗaɓɓata wakkilatako taƴiɗo on oɗo no waɗi yeeso mum hay hunde gasta wonde himo ƴetti fello darni yeeso makko ngo ala ɓarɗe ngo soppatako ngo ƴawatako ngo tufatako kala nde o ari ɗo mo inna ɗo mi wata feccude ɗo o yilto
kanko hunde gastaka makko nawnare tiiɗi ndikkata majjere heɓi duuɓi jommum wawata andude hande kadi si lo'ere duumike ha neeɓi ndeɗo hande kadi iwata kanko ka makko hay hunde ala ko gasta hande kadi siga o neɗɗo ɗo mo hani andude almustahilu ma lam yaktubuhu llahu laka la ma ajista anta anhu hada huwa almustahil almustahil ma lam yaktubuhu llahu laka ko woni gasta wonde ka adna ɗo koko Allah windanalima ko ɗum no gasta wonde na ko ronkuɗa wadde ko fi mi ronki wadde hunde hande ɗum wawa wonde nde wata wonde idan sen daari e taari ka yimɓe attiɓe en ɓen woni ka annabaɓe woni ka wondiɓe annabaɓe woni ka lontiɓe moƴƴuɓe en tawa ɓe yimɓe no woɗɗodirno koyte kon teƴƴaare neɗɗo noddanowo Allah subhanahu wa ta'ala si o woni taƴiɗo musiba makko on ko honɗum kala mo yi bakkon ɗinɗo on non ko yafantaki halas an foto yaafide alanama par ce que ko taƴiɗo so fotti e neɗɗo faalaɗo wadde moƴƴere ko watta tampin hoorema neɗɗo no golla ha dande mayde o manata yiite ka soñji hoorema siko taƴiɗo ko siga ɗin konnguɗi yaltata ko honduko makko hiɗi woni poson ɓuri poson boddi idan ko wiyete kon taƴaare ko ɗum ɗo jonnata bani adama taƴiɗo on kanko himo waɗi hay hunde gasta haawiɗo hoore mum on no jaɓi kala ko ɗaɓɓete kon o hendike ɗum waɗi so abdoullahi ibn mas'ud radiallahu anhu wi halkare nden koye ɗiɗo ɗiɗi woni ɗum ɗo ko hunde feeñude ɓangude e nder gurdal ɗan subhanahu wa ta'ala wi wala in adaqna al insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur heewi e yimɓe tawata si Allah no okkunoɓe cellal o itti cellal ngal o addi nawnare hande kadi ɓe tañƴinata ko cellal ɓe wattaka hakkil maɓɓe Allah no marno cellal fi ko woni yeeso maɓɓe hande kadi ko ɓe selnata tum ko ɗum waɗi capanɗe jeetato nder temedere maayoɓɓen hande sen daari en taway ko woni ɓe waɗa nanawnaji no taƴani nde sabu labtane mo yaaɗa o mo yaaɗa himo wawma jonnude lekki nawnare ma nden kono lekki taƴare nden o watama jonnude a ñaamay lekki ha ronka si a hoolaki ki ñawde nafata hay fus kala ka yaaɗa e aduna si a woni tu neɗɗo taƴiɗo a ƴette ha ronka nafata ɗum ɗo woni joddi taƴare nde wa kadalik siko a ɗaɓɓowo gandal si a taƴike a wawata a wi min mi wawata tigi tigi mi heɓi capantati mi wawata alifum ba o tami tampin hoore yomi yuɓɓu jikkuto ankum mi ekkito subhanallahi walhamdulillah allah fofani mi walla ɗum ɗo ha mi maaya tami tampin hoore janngugo na hammi wa jannguno ɗuɗan par ce que ko taƴiɗo ari e qissa neɗɗo gooto ɗaɓɓowo gandal o yahi ka l'école o jangi ha tawi hunde ala e natude o taƴi heɓugol gandal o yalti o yehi e nder ko o jindata ko ñande goo himo jooɗi o nani ndiyan no sinta o yeƴƴiti tawi ndiyan ɗan ko woni sintude ko hoore fetere sintere ara e waɗa ɗon cottu neeɓa ha wonde kadi ara wonta ɗon o jooɗi o ndaari ɗe cinte ndiya wonɗe arde ɗe jokkodira kono ɗe ala taƴodirde tawi ɗe waɗi batte e hayre nden kadi woni sintude ɗon o wis tawi ndiya waawi sintude hoore fetere haa ɗum waɗa ɗum batte min kadi haqqille anɗen ko ɗe yoori wuus tawi mi duumoyke e wolgol hunde wotere no gasa nde waɗe batte hoore hande idan o immi o yehi o ɗaɓɓi gandal o hiƴƴi o woni kala makkojo molanaɗo gooto e soldaɓe imminanoɗo yahugol dartoyo konu molanango o yahi o gerda ha foolaɗo no foolito kono fooliɗo hoore muɗum wiiɗo mi gaynata hunde wawata ha o gayna
neɗɗo si waɗi inhidam buyɗo fotteɗo hande e bandi haɗa ko paykum ko wawata wadde hay fuse hoore makko si yi laɓum kum mi maayi hande lanni waɗa islam waɗa inhidam tawa himo wawno nangude o piya mo itta koni jungo makko jonna mo sécurité on kono hon ɗum taƴare makko nden o waɗa inhidam inna hunde mi wawata ɗo mi maayi o ya hen ɗon waɗa ko faala ko feƴƴe haɗum fi hon ɗum par ce que o wi o wawata hay wadde hay fus sa wi a wawata wadde hunde hunde a wawata wadde idan oɗo o yahi o gerda ha ko kanko woni hoore konu ngun fof o wi tigi tigi on ɗo on gasata ma o yilti o yahi kanko e paɗal makko janal ngal himo jooɗi e ley fitare ɓahi mo ndaara ka leydi miiji to o yii ñuukun no waɗa yaha ara kunno rondi gabbu gootum ñuungi ngi yaha seeɗa tu lekkoy ko kala gabbere nde ndeyana ko yiltito kadi ko ƴetta kum fokkita ko yaha seeɗa abbere ndeyana ko yiltito kadi ko ƴetta kum gerdi noon haa ko yaadi abbere nde ka ngayka mo jooɗi mo ndaarude tawi on tigi ronkinde wootere o yahiti no gasa o ronkata so ronki ɗon so yahiti o ronkata so yahito kadi no gasa o ronkata jaga so tawi fanni neɗɗo no wakkili ñande goo waaway sabu ñungi ngin wona wayasi goto ngi wawi hewtunude abbere nde ka ngayka laabi buy no yande ngi yilto ngi ƴetta laabi buy yalno ngi yalto ngi ƴetta si yanno tum aɗa no ngi inni min ngi wawata abbere nde ngi yehi ngi gayntano hay fof idan o immi o yahi o wakkili o fooli idan ko ɗum waɗi neɗɗo o hana wadde hoore makko subhanahu wa ta'ala wawata allah nemininoma cellal o addi nawnare watta taƴo cellal kadi han joni o okkinoma ngalu o jaɓiti fof ha laaɓi wata taƴomo wawmakude kadi ngalu kono buy e yimɓe ɓen hande allah dandu si heeɓi ɗum ɗon no yaade ɗaɓɓa himpare acca howtata ka hakkude baake hunde gasta wonde hande kadi par ce que o danni taƴare yeeso makko si taƴare on yeeso neɗɗo wawata wadde hay hunde أيها المؤمنون إذا يأس التلميذ من النجاح نفر من الكتاب والقلم والداء بالمدرسة والبيت ولم يعد ينفعه الدرس tawi neɗɗo janngowo taƴike wondema o waaway o taƴike wonde o gañoto kon ɗum hikkata ɗon ko o doga deftere nden o doga karambol ngol o doga lekkol on o ɓittora suudu ndun hande kadi ko ɓooyɗa walla ndema nafata par ce que mo jaɓi o waɗa mo waɗi ka tuma ko o wawata wa ida yaisa almaridu min alsifa كره الدواء والطبيب والعيادة والصيدلية ولم يعد يجديه علاج إلا أن يعود الأمل إليه كذلك نون دو si o taƴike cellal makko ngal o wi tigi tigi on sellata ɓayno woodi yimɓe waɗa ɓe ɗum ko hakkille mum labtane ko wawi wiide ko min anda cellal ɗum ɗo min anda lekki ɗum ɗo kono sellataɓe maɗangal konngol wowlata ɗum sina neɗɗo majjuɗo sabu ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki allah tippinaali nawnaare sinayi mo tippinani nde lekki andi ɗum anduɗo ɗum majjaɗo ɗum ngol konngol ɗo woni goonga ko heddi konko fenaade idan labtan wawi wiide nde ɗo min anda lekki mayre ma mi ronkodiri e mayre kono nde dikkata ko fenaande so yehi ka docteur jo moɗon tun nde dikke yahu ndaara issa ayyuba on alayhi salam gooto nawnataka hoore leydi ɗo haa nde hewta nawnade ayyuba nden gooto heɓata perdi ɗi o heɓi ɗi gooto ɓittata ko ɓittinde nde o ɓitti nden ñande subhanahu wa ta'ala faalanomo sellinde innanomo yahu hay nokku ko winomo ko urkudu birijlika hada muktasalum baridun wa sharab memmin koyngal maɗa ngal o memmini ngal ndiya yalti o wiɗan ɗo ko looteteɗan ɓuuɓuɗan e jaram lootoɗan yara ndikka subhanahu wa ta'ala no wonno wiide yo ndikku hara ɗum waɗali kono sirru goɗɗo gono ɗon kadi hara na sirru mo ɓe to faami on subhanahu wa ta'ala ko hollugol e wondema piiji ɗin fof o wattaɗi a waɗali hay hunde ko ɗum o wiide nawɗo yo memmin koyngal muɗum ngal ko ɗum waɗi so wino Maryam wa huzzi ilayki bi jiz'i nakhla sonnajo no jibini no ronki no huli
mo wonde probléme ji fof o inne fen ɗo yo dimbude jullere leggal yornde wilintingol nde rimina nde ɓuri sattude memmingol nde ka Allah mara haajo dillanede jullere nden kono fii hollugol o watta hunde a waɗali hunde o wi yummirawo o memmi jullere nden wa huzzi ilayki bi jizi in nakhla memmin juddere tamaro nden o memmini nde woni tamaro wi kecci rimungi o ñaami idan ɗum no wima hon ɗum si a waɗi juuɗe maɗa ɗen ni a inni hunde a watta Allah waɗantama hay hunde o jaɓata ɗum kanko idan so tawi an nawnuɗo on a taƴike few ko ɗum ɗo no yaltoyde wa hakada ida taghallaba al-ya'su ala ayi insanin iswaddat ad-dunya fi wajhihi wa azlamat fi aynayhi wa ughliqat amamahu al-abwab wa daqat alayhi al-ardu bima rahabat wa asbaha la yadri aqdamuhu khayrun am wara'uhu dhalika huwa al-ya'su as-summu al-bati'u li ruhi al-insan wa isaru mudmiru li nasati al-insan taƴaare nden ko ɗum ɗo wondi si tawi neɗɗo woni taƴiɗo dambuɗe ɗen fof on mboto yeeso makko leydi ndi ɓittirema ko ndi yaaji kon kala o wonta e hannde kadi o anda ko yeeso makko moƴƴinimo ka ko ɓaawo nden ɗo taƴaare ko nde woni poson halkay ɗo wonki bani adama ɗum ɗo woni nduluru ndu tawata ko marnoɗa softede o ko wakkilinoɗa o si ndu wifi wakkilare ma nde hannde gaɗa roccede aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المؤمنون الإيمان والعمل متلازمين فالمؤمن أوسع الناس أملا إذ الإيمان معناه الاعتقاد بقوة عليا تدبر هذا الكون لا يخفى عليها شيء ولا تعجز عن شيء الاعتقاد بإله قدير رحيم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يمنح الجزيل ويغفر الذنوب ويقبل التوبة ويعفو عن السيئات إله هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها المؤمن الذي يعتصم بهذا الإله يئيس على عمل لا حد له ورجاء لا تنفسم أراه ينظر إلى الحياة بوجه ضاحك يجتي الله سبحانه وتعالى دمتر موجودا الله صلى الله عليه وسلم يبين قد مأمنه أنا يقوم إن بأندن هري كويت يقوم إن الكون دون دو التنجنار يعني أنغل تجار كو جوغو نديرتون وواتا سرتو قوم دين دو تجي دو كو فناند وانا قوم دين دو تجاتاك سيما عندنا كان كواتا فيجي na fijidi walanta hoore mum kadi neɗɗo gomɗinɗo on ko oɗo ɓuri yaajude yimɓe ɓen fof ko wiyete kon tañƴinaare sabu ma'na ko wiyete ma'na gomɗinal kon ko honɗum ko fiɓɓugol ka nder ɓernde ma fellita no woodi doole kippuɗe oɗo aduna ɗe tawata ko kanje woni e toppitade piiji ɗin fof sa jaɓi ɗum a fiɓi ko ɗum woni sa jaɓali ɗum ko ɗum woni tuma nde ƴettata sayre nde maɗɗoɗa ka hunduko ma moɗa ko ha ɗon jokkuɗa nde gila ñande soppuɗa leggal aranande ka suppuru maɗa ha ñande wa'uɗa ha ko hewta ka wurere ha nokka nde hewtana ka hunduko ma ko haɗo jokkata saaki tagol mayre ka ɓandu ma nafa na watta ɗum ɗon kan ko ɗum waɗi siko a waɗayno a faljayno gila ñamuɗa gaynoɗa ɗo wiɗa alhamdulillahi lanni siko a wi o ɗum hombo sendindirta ɗum ɗo ka nder ɓandu ma ko yaltata ko yalta ko nafta ko nafa gite ɗen heɓa ɗon ko mum kon ɓandu ndun ko kala heɓa ɗon golli ko mum kon ko gollita kon waɗɗo ɗum on huwal mo dabbiru li hadal kon o woni toppitiɗo o neɗo tagore gila ñande awuɗa abbere maɗa nden
ko ɗo haala jokkuɗa nde a lanni nde aawde lanni na an jooɗoto wutta nde haa nde ƴuufa ɗon nde fetta wona an tufanta nde leydi nde yalta wona a watta ɗin foronji ɗon e mayre wona a yalta ɓiɓɓe e mayre hunde ala ko wonɗa wadde ɗon hiɗa waali ɗaani ka suudu ma gila ñande aawɗa nde haa ñande go tawa a heɓi gabbe ɓuri ɗe aawnoɗa ɗe hombo waɗi ɗum naatal kurum tumbuɗa nin ko awdi wona limannoɗoma wi su on ala ko soppuruma on waɗɗo ɗum on ko o woni Allah ko o wiyaɗa ya rew ko wiyaɗa ya hoolo ko wiyaɗa ya hoolor subhanahu wa ta'ala wawɗo yaltinde ɓiraɗal laaɓuɗam pos hakkunde ƴiƴam e coowo oɗo hiila e haala ronkintama fi goɗɗo no wawi hiila e haala ronkinta oɗo lutti so faalama wadde hunde nde ñande o faalande innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun so faalama wadde hunde wona ha moɓodire diisodire o inne hunde yo woni nde wona fo wiyata bimbi tawa nde woni ko wawɗa mo wonɗa o ko nanngugol hunnduko si haawima jala si weltinima amma ɓurɗo goɗɗo go wawa sabu c'est ko waɗowo waɗi idan fiɓugol ma ka nder ɓernde ma oɗo no wooda ko ɗum woni iman si ɗum ala ka nder fondo ma a ala taw iman fiɓugol ma ka ɓernde ma oɗo hay hunde ronkintama no jeeya e ko ɓuri hawnade nde tawata julɗo bimbi e kikiɗe no wiya la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kono o anda ko honɗum woni wulude o anda ko hombo o woni sifade ngo ko sifa ɗo an wi hunduko ma ko wa huwa ala kulli shay'in qadir gila ka woluɗa ngol konngol ɗo haɗa harma yimata ƴagol hande kadi par ce que a wi Allah huwa ala kulli shay'in qadir ko konngol mo jongi ñande jibina firingol ha ñande maayi o wawata gayndegol wa huwa ala kulli shay'in qadir o wawata idan Allah hay hunde ala ko ronkinta oɗo keferago ko woni jindude hande aduna on fuu wowla kala ko faala wowlude tuuninamo faala tuuninde laɓɓinamo faala laɓɓinde mantamo faala mantude ɗum ɗo fof ko par ce que Allah ndaara woni imanuji yimɓe ɓen simo faala hande weetay tawa kefere ala hoore leydi ndi kono so waɗi noon haala aduna on kadi wela en anniɓe annabi Ibrahima alayhi salam ɗum ɗo wonno vision makko on boyi ha hande ko ɗum jogui Ibrahima alayhi salam ɓay o toranike Makka en andi gonno hikkunoɗon ka o hertinanno gomɗinɓe ɓen tum warzuquhum min asamarati man amana minhum khasa Allah arsi ko ɓe dimɗe gomɗinɓe wo kala mo gomɗinalta jonnumo subhanahu wa ta'ala yimo hon ɗum wa man kafara fa umattihu qalila Ibrahima mo yeddi kadi mi jonnaymo gokkum summa attarruhu ila adhabin nar on tuma no min nadoyemo yiite mi accantamo goy kono noon ɗo omi okkanaymo gokkum idan ko ɓayhimo jaɓi ɓayhimo yiɗi si kefalago no wadde ko ne wadde ko wata ɗum waɗu e ɓernde ma wonde islamu lanni islamu ronki islamu maayi hande kadi julɗo ala ko wawi wadde la ñande Ibrahima alayhi salam wonno ka hawre leydi ɗo hari ala ka hawre leydi wi o la ilaha illallah tuna Ibrahim kono ngol wiyano ka idan wawata wonde ka hawre leydi ɗo islamu ala islamu mayata ko yimɓe ɓe mayata par ce que islamu na goɗɗo islamu wona leydi sakko wona so ndi wayliti kata islamu lanni si islamu no maayano fi kaari maayi ñande nelaɗo may noon islamu maayino si kanko yiɗa ɗum idan ko ma jaɓa ka ɓernde maɗa wondema oɗo reweteɗo mo wonɗa rewde ko reweteɗo hattanɗo yurmeteɗo mo tawata ha hande goɗɗo ɓittaki fewtimo e hoore soɓe ronko mo jabade ndaren subhanahu wa ta'ala mo andintinna sirkoɓe Makka ɓen moƴƴere nde waɗannoɓe ko feƴƴi fi yoɓe jaɓu Muhammad ma al asaf
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون محمد لاندو be wonbe ma e dartade be salibe jabude noddanu maɗa ɗum ɓe wiɓe na anelaɗo ene sanga ɓe maapi ɓe ukkoyi ka maayo ndiyan ɗan iwri cenɗe ɗen fuu fewno ɗon ko hombo ɓe noddata ɓe ɓe daɗi ɓe gomɗinayi ɗen andi ko ɗum wayi hoolorgol mo wona Allah ko perdi si a wi'i ko karamo ko hoolorta tumago ara tawa jungo makko hewtata nden ñande hersidir ton ñande hewto nga jungo makko hewtata on hersindire sa yehi ha ka tumbere maayo ka nder laana ndiyan ɗan iwri cenɗe fof henndu moƴƴi a ndaari a tawi pellete ɗo hannde kadi hunde ala ko haɗa ma yoolagol tañƴini ɗo yahugol ndaara heƴata ɗon ka wala budda towna juuɗe maɗe fewta rabbu samawati wal ardi landoɓe si hewti on alhaali ɗon ko hombo jaabinantaɓe hombo ɓe noddata o kasani sikka hoore leydi yeetoɓe ko Allah mo ɓe ƴettanno ahadi on wonde so o dandiɓe ɓe gomɗinayi ɓe jaɓaymo ko on dandata ɓe ɗon danda ɓe kala sattende wonde e hoore ɗum mo andi ɓe sirkoyego kadi summa antum tushrikun ndaare tafsir o aya moƴƴa tafsir o ɓe wi'i wondema ɗum ɗo no holli wonde neɗɗo si o ɓittike hoore soɓe o fewti rabbu samawat hay si tawi himo desidi o bonnoye apere kono fewɗon ɓe o laɓɓinani Allah Allah jaabinanemo Allah ko ɗaɓɓi fewno nden kam tawi a laɓɓinanimo isan ɓen ɗo fewno nde ɓe noddi nden tawi ɓe laɓɓini fewno ɗon o jaɓay fewno ɗon hay so hiɗoto golle ma kiɗɗe ɗen ko haaju ma toon no kono fewtutun e Allah hoto soɓe ndaara haray neɗɗo julɗo on yo jaɓu Allah subhanahu wa ta'ala ko oɗo woni reweteɗo makko on oɗo woni ronkata hay e hunde ko oɗo woni mo tawata yurmede makko nde wonande jiyaɓe makko ɓe wonɗo wo wonɗo no ɓuri ko nene yurmete ɓiɗɗo kon no andirɗa noon neneje no yurme ɓikku muɗum jooɗo ndaara ha ka ɗum ɗon hattanma ɗon so tawi ka ɗum ɗon hatti ɗon yurmede Allah nden ko ɗon fuɗɗi sengo dow woni na sengo ley ɗon de par ce que antigi wi ko ho arhamur rahimi ko yurmete kon fof ko kanko ɓuri jogade yurmede idan himo yurme neɗɗo ɓuri nene makko wata a waɗu ka hakkil ma an Allah anda fima si Allah anda fima a wodatake bani adama no maha suudu hara o anda hindu wooda hara o yahal to ngo nulu kono Allah tagata neɗɗo anda fi makko so anda fima a wodatake fiw mo andi fima himo nandema himo sutima huwa ma'akum aynama kuntum fi ilmihi himo wonde mon kala ka wonɗon ka gandal makko a wowlata a yahata ka o sutaki o nanta lutti sa jaɓa e an yiltitade makko kanko subhanahu wa ta'ala idan haray Allah subhanahu wa ta'ala ko oɗo wima in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu si o Allah hennima lorra ala ittowo kasi wona kanko waliyajo wawata ɗum malaikajo wawata ɗum jinna wawata ɗum yimɓe goɗɗo go wawata ɗum nawnare maɗa nden basal ma ngal lo'ere ma nden kala ko wonduɗa ko tawata hawranama nafatama ittantama ɗum sona Allah wono tawiri noon kadi wa in yuridika bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yashau min ibadi si o faalanama kadi moƴƴere goɗɗo ko o añuma o ko o añamma o wawata hadde moƴƴere Allah nde si o précise yusibu bihi man yashau min ibadi moƴƴere makko nden si o faalanama ma cellal hay goɗɗo pikko ma façon ko lekki wontantama so tawi Allah faalanama cellal goɗɗo pikata façon fiyama wonta cellal sabu ko kanko waawi idan yuni ya jaɓumo kanko subhanahu wa ta'ala angal jaɓugol mo ngol ella ma on fof ko ɗo woni haɗuma heɓugol Allah ko haɗuma pijini fof sabu mo heɓi Allah o heɓi fof mo waasi Allah o waasi piji ɗin fof idan neɗɗo on no hani yiltitade subhanahu wa ta'ala o holla Allah andeji makko ɗin o jaɓa o hoolo
Allah subhanahu wa ta'ala wana gerde teeɗo kala ko faala wadde o waɗande o faala wadde no faala waɗirde noon kadi tum julɗo on no harmanma jooɗagol miijo ko honno Allah sellinirtanmi na juuɗe ma woni miijo honde Allah sellintanmi honno Allah okkirtanmi ngalu na golle ma noon miijo ko honde o okkay ma ngalu sabu sa andari e gandal ma ngal ɓuri hewde kon ko yata suɓa inna ɗum ɗo no moƴƴi kon a ari mo yeɓɗano he na ɗum ɗon falama ko ɓurɗa junnude ko ndeɗa sooda a yawɗo sodugol makete on ko ɓurɗa jiñude sooda kon adda yeɓo ɗo inna na ɗum ɗo mi falano ko ɗuma waccuɗa ton ko hon ɗum Allah no holludema wona gandal ma ngal wona ƴoyre ma nden okkorema kanko fuɗɗoɗa ni so jaka komi acci ton ko ɗum mi addayno gasay ko kanko jogi okkugol ngol wona an yarzuqu man yasha'u بغير حساب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزين في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين